Među 500 izlagača iz Srbije, ali i čitave Evrope, PRDC predstavio je svoja nova dostignuća, nove letilice, a još svakakvih zanimljivih stvari. Šta će beogradska publika moći da vidi, reći će nam vlasnik Pink Media grupe Željko Mitrović. I većinski suvlasnik Pinkovog razvojno-istraživačkog centra. Ono što je veoma važno to je da posle Abu Dabija, Dubaija, Londona, Pariza, Berlina, evo u prilici smo da i beogradskoj i srpskoj publici prikažemo sve ono što nisu bili u prilici da vide do sada, jer se razvijamo jako brzo i tako da ima veliki broj novih modela, prototipa, ali pored različitih vrsta našeg najkomercijalnijeg i najprepoznatljivijeg proizvoda IKA bombardera, danas ćemo prikazati i naš prvi fix wings, to jest dron sa fiksnim krilima na mlazni pogon. Takođe, u 16 časova imat ćemo priliku da beogradskom auditorijumu, to jest beogradskoj publici, pokažemo jedan potpuno nov proizvod. Zove se Mix Wings, ali o njemu ćemo pričati u 4 sata kada ga budemo otvorili, nalazi se tamo pod onim belim čaršavom. Naravno, i ceo istorijat razvoja je ovde, od unapređene verzije našeg Flying Cara, pa do naše veoma prepoznatljive letelice, to je IKA 50, evo možete da pogledate, mogu ja da dođem do nje da samo shvatite koje su dimenzije. To su dimenzije koje su potpuno nadrealne, evo da sednem da se spozna koliko je to otprilike. On nosi mase i do 100 kg, što znači da praktično može nositi i čoveka, ali u vojnoj industriji je zanimljiva po tome što može savladati značajne distance, zapravo njen dolet je isto oko 50 km, sad zavisi od mase koju nosi, zavisi od tereta koji nosi, zavisi od namene u kojoj se koristi, ali smo veoma ponosni na njega. I tu imate sada ceo niz naših IKA 20 bombardera, ali imamo i kamikaze, nekoliko verzija kamikaza koje su isto veliki hit na svetskom tržištu. Tako da očekujemo da će ova letelica koju ćemo danas pokazati predstavlja jedan prototip jednog vrlo, rekao bih, pametno koncipiranog proizvoda. Zato se i zove Mix Wings, zato što, ali sam rekao da neću o tome govoriti pre 16 časova, tako da je tajna još par sati. Naravno, tu se nalazi i IKA 20 koji je lanser, IKA 20 koji nosi drugi dron koji ima fix wings, zapravo on podigne na veliku visinu ovaj ispod dron sa fiksnim krilima koji je zapravo kamikaza i onda on sa prop motorom koji ima na svojim leđima može da savlada ogromne daljine. Tako da sve više se bavimo tim hibridnim modelima, da se podigne vertikalno, a onda da horizontalno ima velike daljine. Tako da evo, tu je lepeza, tu su i primerci iz industrijske proizvodnje. Neki od njih nose, kao što znate, 12 mina od 60 mm, neki od njih nose po 2 od 80 mm, imamo i verziju sa 120 mm, tako da lepeza proizvoda je već takva da se može reći da je impresivna. Miloše, ovde smo već 2 dana, dosta školaraca dolazi, obilazi štand. Šta je to što njih najviše zanima? Da li je letelica pod čaršavom ili ove ostale? DJ Žeks. Dobro, da. Prvo DJ Žeksa, posle svakako letelice. Za nas je izvanredno, imamo priliku kad imamo ovako, ponovo se vraćamo na sajam, Beogradski sajam, ponovo ove godine, možemo lepo, svi mi koji dođemo ovde i vidimo razliku odnosno na prošlu godinu. I zaista vidimo to veliko unapređenje, vidimo da su šta je sve to novo što smo proizveli i to svakako podstiče to da postajete zvezde, da neko želi da se slika sa vama, jer
ovakvi proizvodi su nešto što je nama zaista potrebno. Nama je potrebno da imamo jednu kompaniju koja proizvodi bespilotne letelice na vrhunskom nivou i da to bude prepoznato u svetu. Ja sam ponosan zaista što imamo priliku da ovo pokažemo našim sugrađanima, sunarodnicima, jer je ovo nešto što je proizvedeno u Šimanovcima od strane našeg tima inženjera i svih onih ljudi koji nama svakodnevno pomažu u tome da danas imamo mogućnost da prikažemo ove letelice na Beogradskom sajmu. Kao što je Željko rekao, ostavit ćemo za 4 sata predstavljanje nove letelice, ali eto, ja bih želeo da ponovim da se nalazimo na Beogradskom sajmu tehnike u hali 2C i pozivamo sve da dođu i da se uvere u kvalitet naših letelica. Vidimo da je tu i bend koji će verovatno sve to muzički ispratiti. Dakle, čuli ste u 16 sati premijerno kako izgleda nova letelica PRDC-a i koje su njene mogućnosti. A možemo i da se slikamo.